Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je dao i zdravlja i života i uslova gdje možemo da mu se klanjamo i da vam bude sretan i beričetan i ovaj Ramazan i šerif i još mnogo Ramazana da doživimo u dobrom zdravlju, lijepom raspoloženju i u svojoj vjeri. To je vrlo bitno ovo posljednje i mi i naša djeca i unučad da znamo ko smo i šta smo. Večeras nastupa mjesec Ramazan, normalno od akšamskog vremena počinje prvi dan. Večeras nećemo imati predavanje, pošto je prva noć, možda nećemo ni sutra malo da se uhodamo, pa ćemo onda u petak, možda navečer imati jedno kratko predavanje prije teravih namaza u važnosti Ramazana, posta i o ovim našim temama. Inače ćemo imati ove godine imamo Hafiza ovdje koji će voditi teraviju uglavnom, a ja ću klanjati jaciju i vitre, a imat ćemo i Hafiza Bugarija, onoga koji gledate na Hayatu, on će doći isto ovdje, ja mislim treći petak u Ramazanu, održati hudbu petkom i navečer jedno predavanje. Pa ćemo vidjeti, jer mora ići na druge rasporede, ali vidjet ćemo sa njim da nam dođe nekad kasnije pa da ostane jedno-dvije herte. Umjesto da ga gledamo na televiziji, bolje uživo malo da ga gledamo. Mogli bi dovesti naše djece i tako.